इमेज पादम येंबिर सिंबु उत्तम कुमार नौरेमना त्रामना ऑक्सरी लोइनना ngasi मरुबे पाउ पिजरी इंडो म्यांमार बॉर्डर जनवरी तांग 3 तगी हांगदोकपगी सबसाना खनबगी वाफम लेत्रि हाइना एमपी आरके रंजन हाइक्रे मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमरीदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय 38 थेंगनख्रे इंडियन नेशनल कांग्रेस लिंखतखिबा सही चामगा 53 सुबा मापोक कुमोन थोरम पांगथोखरे लोइनना डायनामिक यूथ क्लब की नौना साबा संगलेन डिप्यूटी स्पीकर के रोबिंद्रन संगादना म्यामदा खुसिनख्रे हौजिक मापुंग पाव तौबिरसी जनवरी तांग 3 तगी इंडो म्यांमार बॉर्डर हांगदोकनी हाइबा वाफम हौजिकमक्की ओइना सबचाना खनबगी वाफम लेत्रि हाइना इनर मणिपुर की एमपी डॉक्टर आरके रंजन फोंदोखरे वाफम सिंगसी मोरेगी मितई काउंसिल मोरेगी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल दा पोस्ट कोविड-19 क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हिरम असिगी मतंगदा खन्ना नैनबगी मिफम अमदा मांग फोंदोखिबनी बॉर्डर ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोरेन सिनर पांगथोखिबा मिफम अदुदा इनर मणिपुर के एमपी ओइरिबा डॉक्टर आरके रंजन लिलोंग केंद्र के एमएलए अंतास खान पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर एन नोरेन अमदी बीजेपी वर्कर्स कयागा लोइना एसटी मोर्चा की बीजेपी ऑफिशियल सिंह ट्रेडर सिंह याउना मोरेदा लेबा तोंगान तोंगानबा कम्युनिटी लीडर सिंह सरुक याखी मिफम असिगी मतंगदा मोरेदा लेबा तोंगान तोंगानबा कम्युनिटी लीडर्स सिंगना फोंदोखिबदा कोविड-19 लाइचन असिना मरम ओइरगा सही असिगी हौकिबा मार्च थादगी इंडो म्यांमार बॉर्डर थिंगखिबा असिना मरम ओइरगा मोरेदा सिनमी लिसिंग अमा चाटे रोम लेबदा चादा हुमद्रा थबक फंगदबगी अवाब कया अमा मतम कयादगी ngasi फावबा मायक नदुन लेरि मसिदा अथुबा मतमदा इंडो म्यांमार बॉर्डर असिबु कोविड-19 की एसओपी ngakna थबक लौखटुना गेट सिंग हांगदोक हनिंगबगी अपाम मोड कया फोंदोखी लोइनना हौजिक मोरे इम्फाल लंबी लेरिबा असम राइफल्स गेट सिंगदा ngahak leitana lambi asida chatliba misam miyoi singda awaba piba asida असम राइफल्स ना पुलिस फॉरेस्ट अमदी कस्टम डिपार्टमेंट सिंगी मथौ सिंग मखोइना लोइना तौबदौना लेबा से यंगसिन हनिंगबगी अपामबसु थमखी अमदी मोरे टाउनदा नुमिदांगी मतमदा लंबीगी नाकन स्ट्रीट लैम्प ममदुना मपु पांदबा अमगुम लेबा से यंगसिन हनिंगबगी अपील तौबगा लोइना तोंगान तोंगानबा मोरेगी चौखट थौरांगी वाकत कया अमसु थमखी तुंगदा कम्युनिटी लीडर्स सिंगी वाफम मदु तारदुना एमपी आरके रंजन ना फोंदोखिबदा इंडिया सरकार ना लाउथोकिबा कोविड-19 लॉकडाउन असिना ट्रेड असिदा अकाइबा लाक्तुना मोरेगी म्यामदा अवाब कया अमा ngayok naduna lakli haiba asida handak Indo Myanmar border की मतंगदा मिफम अमा लाक्लिबा जनवरी 2021 की तांग मंगादा म्यांमार की यांगोंद इंडिया लेबाक अमदी म्यांमार लेबाक रिप्रेजेंटेटिव अनिगी ओइबा मिफम अमा पांगथोकलगनी मसिदा बॉर्डर हांगबा असिगी मतंगदा कुपना खन्नदुना करमबा नुमित्ता थादा हांगबा यागनी हाइबा अमा खंगबा याय हाइना हाइखी अमदी इंडो म्यांमार की फजखरबा लंबी असिबु ngasiदी स्मगलिंग की लंबी ओहनबा असिना लंबी असिगी मिक्सत थियले मसिदा मियामना मिक्सत असिबु लौथोकनबा पुन्ना होनमिनबा संगी हाइखे युमथंगनैबा म्यांमार तमु टाउन ना चाखोटलगा मोरेना सोथरन लैबा असिगी मतंगदा मतौक्रमना इनकम असि मोरेरोमदा लाकनी हाइबा वाफम सिंग मरी लेनबा सिंगा तानदुना यंगसिलगनी अमदी मोरेदा स्ट्रीट लैम्प यादबा लंबी की फिवम फट्टबा सिंग असिगी मतंगदसु केंद्र सिगी मिहुत ओइबा एमएलए याउनस चीफ मिनिस्टर दा खंगनदुना तानरगनी हाइबा वाफम कयामसु मांगना फोंदोखी लाइबा 2021 की जनवरी 5 दा यांगोंदा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स अदुगा म्यांमार रिप्रेजेंटेटिव पुन्ना फमिनरगा बॉर्डर ट्रेड से आंगनबगी मैकेनिज्म अमा खनगरी करी की मैकेनिज्म नो करमाइना मियोय द पर्सन एंड द गुड्स से करमाइना चथोक चसिन तौगदगे करी सिस्टम लेगदगे हबसे मसी तारीख 5 की मिफमसिदा फमगा अथुबो मतमदा हांगदोकनबगी तारीख तो लेपकनी हाइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोर्स तगे कोना पाउसिमा मयामदा करी हाइगनी पीजे
Manipur hoki bapung kulmari da general population dagi miyoi kuntra Central Armed Police Force dagi personnel ama apunba miyoi kuntra mathoi nauna COVID-19 positive oiba thena kre miyoi humra marina discharge tawkre ngasi oina miyoi amata sikibagi paw leitabdagi apunba sikibagi masing sahum ga nipu nipan da leiri apunba COVID-19 confirm case masing na lising ko nipan supna humpu recover tawkrabana lising kuntrau ka samri humra ga nipan amadi active case na lising amaga sani kuntra mari leidona state asigi recovery rate sada maudra mari ga dasmik kuntra tawta leiri ngasi nauna positive oikraba sing adu Janimsta kungani thoi Rims Siza Hospital Bevna Diagnostics ta ani Samaritan Maipak PMD Bisnupur da amamam thenaki positive oiba punama COVID care facility phangan baga loinana medical precautionary measures sing lakwat kre haina ngasi nungdang pung manga phawgi Health Department Manipur ki report na haire COVID-19 pandemic asida Kaksing district asida nomo gi laina asina nabi sang wakhalakli haukiba pung kumari asida Kaksing district ta general population dagi miyoi taraga nithoi Central Armed Police personnel ani punna miyoi tara mari nauna COVID-19 positive oiba thengnaduna district asigi apunba COVID-19 confirmed case satret ka kungi nipan sukhre district asigi miyoi nipana laisat china maram oiduna sik laikidre Kaksing da hangliba COVID care center da patient trama thoi leidi aduga district asigi patient humbuga manga na tongan ba mafam da hangba COVID care center sing da thamkhre containment zone oina lauthok kar mafam na mari ni aduga miyoi lisingam ga samri maudrana home quarantine tawduna leidi haina Kaksing district ki ngasi nuktil pung ani phawgi update report na haire Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki President Govinda Das Konthaujan Haikre BJP ki sarkar asina haukiba sahi mari gi manungda lambi pakthok pakarma matamda thengna kharbage Congress na saba loidra sangaramba Assembly House da BJP ki lusing basing na phamlaga Congress matamda kari tawmlabage haibasi tasing lai kai jai masi ahalamana hainaba tumdaba mi hodokwa wai haibaduni wafam masing asi Indian National Congress linkhat kiba sahi sama kuntha tharuk suba mapok kumon thorum MPCC na senduna Congress bhavan da pangthok kibada Govinda Das na phonok kibani mahang makha tarduna Bharat puning tamda bhona bada khwaidi ga chobu thodang lorba party na haibasi aikoi gi thamoi da ningthijana khangle hairaga ngasigi thauna utpa matam yaure Congress Party Bharat puning kha tamda bhona ba khakta natana Bangladesh ru maning tamba phangan khiba amata ngairabul singbadi Indira Gandhi ni Congress na Bharat puning tamna bhona khibagum atopa party amata honam khiba laikhide masi isai sana khangnarba ngaktani Mahatma Gandhi ji na ningamba swatantrata ganatantra ning tamasi ka dunga sili mangsi lagla habase agi Congress ki leader ko nung ngana khammi ngagani nangning bangang ba yadaba ining ba iba yadaba kuna masing ase akoi ning tamba mangsi lagla chak ma da bani habada haiman ba tholoi ra ina mai pai thunjati maramadana aina lo sinjarakada mayam daina khurun jani madi ngasi mami samaklaba ikoi ning tamba karam ning tamba akoi nangning bangang ba yadaba ining ba iba yadaba inu ba phana na ba hodaba yung to pwede tiyan ba punong sing sinata ko na di ay pwede sing namsil lagat hamage hai di wakalo naman lagi kasi tayo nga ko nalugi matamayaw le From adu saruk yakiba gaikhangam na haikiba da pre-independent matamda British na India bu ot kibagum haujik otuna leire ningtambagi wahan thok lehendre BJP na lusingba sarkar asina British na tawbugum na sangvidhan gi wahan thok lehendre freedom of speech lehendre Parliamentary democracy da democracy ki shasan mapung phahanre loilam gi mina laklaga nampu da tawkibagum aikoi gi wakhal da torture tawdun leire praja gi ningtambagi andolan ama hawba matam yaure leibak asigi selthum makhoi gi khutchabi khar sangrun leire masi kannaba praja miyam andolan hawba matam oire haike thromdu da CWC gi member gaikhangam hanagi president M Okendro Amir Singh MPCC gi office bearer Singh amadi hanagi MP Singh su saruk yake Yaripok Universal College YUC na Sinduna Faculty Development Program 2020 ngasi college asigi auditorium da hodokre Pedagogical Innovative and Curriculum Research haiba hiram da pangthokiba thoram aduda Manipur University gi Vice Chancellor Professor Aman Yumram YUC Principal Dr. L. Randhoni Devi Chairman Dr. Nimaichan Luwang School of Mathematical and Physical Science MU gi former Dean Professor and Rasmohan Amadi Center for Entrepreneurship and Skill Development gi Director Professor C.S. Ibol Maitaina Mathangsina Athubi Mitunglen Thormapu Amadi Akhana Mitunglen Singwaina Saruk Yake
Throm adugi academic session da Professor N. Rajmon na Silent Pieces of Pedagogy in NEP 2020. Professor says Ibol Maitena innovative pedagogy and curriculum development in the light of NEP 2020. GP Women College gi Department of Education gi lecturer Dr. Asha Sinhana reflection in innovative education and quality enhancement amade Manipur University gi Department of Economics gi Dr. Singlan Mesnamna research paper writing and publication Haiwa Hiram Singda Wangang K. At the level of, well, in the sense of schools we use at a very lower level, the knowledge stock somehow is given. But the moment we come to the colleges, knowledge stock is never a constant. It's never a constant. It keeps changing and it keeps varying. So there is absolute variety and there is absolute dynamics associated with whatever subject we are learning and with whatever subject we are teaching at the colleges and university level. Shanghai Express ki mapu Nishikant Singh Sapamna ngasi Kashamthong Van Driver Association ki members sama kontramari da seng kiji kunma kumga yauna san polam sing phangan kre tengwang marup Kashamthong no sinduna ngase yuk Sega Road Thauda Bhabok Laikai Laiba Anova Mandap the Pangthoki was Sambatram Amara Shanghai Express ki Mapu Nishikant Singh Sapamna School Van Driver Sing Aduda Tengwang we Polam Sing Adu Fangan Kivani Nasi Piki Tengwang Polam Sing Aduda Van Driver Amada Seng Kizi Kunmanga Hoi Kangtuk Kizi Ani Mushori Kizi Ani Asatau Liter Ama Alu Kizi Ani Tilo Kizi Ani Fangan K From the Wangang Nishikant Singh Sapam Hai Mahang Pidiba Mateng Sina Matik Sabrina Te Adu War Matam Sida Kard or Song of Mateng Pivani, Tung the Sumahan Gamlabadi, Mateng Pikigani Haike. The most four-finger push of to arms that Udlo Makalai Degi. Like Tangum, Vidya Sagarna, Minute Amada, what Matfugamanga Induna, Anover record Tamduna, Guinness Book of World Record Key, attempt my Pang Pantokre, Nasi. As this sports song fight studio na sinduna as this sports the Pangthokpa Guinness World Record attempt toriba Laithangam Vidyasagar Hai Hanagi World Record ta Delhi dagi Deepak Sharma na minute amada what humdra in kibadu mahan ngasi minute amada what marphu manga induna anover record thambani makatan hodaduna hena nover record amat thamna honagani hainasu mal makatan phongroke Mayang Impal Kendra Manung Sanba Bangun Leba Dynamic Youth Club ki Sanglen Ngasi Manipur Legislative Assembly Deputy Speaker Su Oiba Mayang Impal Kendra MLA K Ravindra Singh na Hono Bimatung ina Sangadra Miam the Kusina Kre Diwai Sina Sino Pangto Kiba Club ki Sanglen Sangaba Adugi Manung Sana Handakta Nauna Deputy Speaker na Bangun Lerak Asoba Masinda Gate Ama Sadana Miam da Kusina Kiba gi Namakta Su Mahaku Miam Harau Tiam Opagaloin and Tagat Fondoke. Atoba Mitungland Yuarolda, Deputy Speaker K. Ravindra Hai. However, Liban Haro Signal Landam Asigi, Marabak, Lepkatoribadi, Makoibu, Tinsan Kajang Daba, Mashamo, Pobat, Tungi, Yumbian Amam, Sembada Club Amad, the Miam Gitodang Yam Sawi, Nasi, Sangariba Club Asina, Samaz, Asigi Damukta, Asoba Todang, Lowikani Haibagi, Ashatawi. Manaba Sakutpa Kuna Emma Sembada Miang Mihut Oiva Singi Makayam Napoli Miang Mihut Sing na Aigi Migi Haiba Wakalon Taduk Laga Sakut Torang Sing Pakat Labadi Namnam Asi Soidana Sakutpa Makirom the Yang Satpang Amgani Haike Kendra Sida Pakat Liva Madi Paket Kadaba Sakut Torang Sing Su Deputy Speaker Namiamda Paudum K. Kaksing High School 1994 metric base na sinduna sahigi mifam pangthok kibagaloina sahigi achievement sing utpa kumja 2021 ki calendar ngasi form khrei calendar form ba duga mari lenana Kaksing High School 1984 metric base ki president naure munala phongdo kibada association asina hek sapong lapudagi ngasi phawa tha khuringi matam gi oiba thabak thoram amamam khunai gi kana gadaba Tabak Sing Lepalita Pangtok Lakli, Fong Liba Calendar Asimakta Yauriba, Photo Sing Asisu, Kumja 2020 da Pangtokiba, Tabak Thorum Singi, Photo Singni, Makhat Dark Padasu, Tabak Thorum Sing Lepalita Pangtokigani, Masida Miam Sumating, Pangbiduna, Kunayasi, Mangunda, Sangsinduna Sakotpa, Progna Honominasi, Haiki.
जाति से मरी लेना हेल्थ का मरी लेना एवरीथिंग कोविड का मरी लेना इशू खुद कोई था खुद की एक्टिविटी चंचनजय चंचनजरीब एक्टिविटी बेस तब कोई फोटोनी हापजरीबसे प्रजाद अपील तौजनिंग चंचनजरीब अखोई था खुद की एक्टिविटी तौबगी असिगुम्ब अखोई जाति की अखोई समाज की थबक प्रजा पुनः अखोई मतेंग पांगबियु अमदि अखोई थबक सिबु मांगम चंचनबदा प्रजा की सोजु पिबियु है कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट असिदा मयाई काबा चिंजाक थिंगुन लाक्लिबा असिदा अचौब थौदांग लौरिबी लमजाव मखा लेकाई मैरा पाइबी इमाइबेल सिंगदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ना मैताल अमदि मैफू मतेंग पांगख्रे निशा थिंगुना अफबा लमदम अम ओरकनब होनबदा मैरा पाइबी इमा सिंगी थौदांग यामना चावी तुंग हरक इबन हा सिंगु निशागी पाकरी मतौ क्रमना कंसिगे हाइदना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ना संगसिलिबा खोंसंग से लमजाव मखा लेकाई मैरा पाइबी असिना नुमिदांग पुंग 3 तगी 13 फावबा निशा चाबा योनबा थिंगबगी थबक सथरिबा असिदा टास्क फोर्स की माइकेदगी इमाइबेल सिंह पुनिंग थवत पोइना मैताल अमदि मैफू टेंबांग जबनी हाइना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की माइकेदगी फोंगड्रोक गई लोइना टास्क फोर्स ना लेकाई दा गुली नंबर 4 योनबा चाबा थिंगबदा इमा सिंह मतेंग पांगबीरकपगिदमक थागलकले NDNPS जज ना लुपा करोड़ कया की ड्रग फाबगी केस का मरी लेना तुंग खान मुंग जौ सही तरह मापन मोरे अदुगा थामिलुन जौ सही कुंट्रा सिंघाट सब डिवीजन लेबसी सही 35 केसिम सिंग थमनबा याथंग पिख्रे अदुगा लुपा लाख अममंगी फाइन सु थिगदबनी हाइना कोर्ट की याथंग अदुदा हाइरे केस असिगा मरी लेना हानगे ADC चांदेल की चेयरमैन लुखोसी जौदी कोर्ट असिना मरा लेते हाइना थादोखरबनी निसिंगबा याबदी हौकिबा सही लिसिंग सुमना 39 दा यामलबा लुपा करोड़ कया की ड्रग फाबगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर की गैलेंट्री मेडल पीखिबा मतमदुगी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थाउनाजम ब्रिंदाना NDNPS कोर्ट सत्रकबा केस दा सेनबनी हाइबा हानगी भारतीय जनता पार्टी की ADC चेयरमैन ओरंबा लुखोसी जौ अदुगा अतै मियोय तरुकसु मरा लेते हाइबा याथंग तारकपदगी हानगी एडिशनल SP ब्रिंदा थाउनाजम ना मेडल हंदोखिबा लेखरबनी चीफ मिनिस्टर की वॉर अगेंस्ट ड्रग्स दा सक खंगदुना पीबा गैलेंट्री अवार्ड हंदोकपगी पाव असे इंडिया खक्तद नतना मालेमगी अचौबा पावगी हेडलाइन ओइनसु हजिकसु नैनरिबनी अमरमदा टोंगान नुपी लुपसिंग हाइख्रे लिसिंग नि सुमना 39 की जुन थादा चांदेल ADC चेयरमैन ओरंबा लुखोसी जौगी लमहेन पार्ट लेबा क्वार्टर दगी लुपा करोड़ 13 लोम हेनबगी नंबर 4 अमदी WI टेबलेट सिंग फाखिबगी मैन एक्यूज ओइखिबा लुखोसी जौ विथ स्पेशल कोर्ट NDNPS नंबर लेते हाइना थादोखिबा मियाम द चाउन सिंगनबो पोई माल मखा तारदुना केस असिगी मतांगदा मियामना समनरिबा से कोकनबा नुमित 30 की मनुंगदा हाई कोर्ट अपील चटपीदुना नौना थिजिंदुना वाइल चथबियु नत्रगदि अकन मसोंग कया चत्रगनि वाफम सिंग असि नुथेल प्रेस क्लब त टोंगान बा नुपी लुप सिंगा पाउमी सिंग उनबगी उनबदा नुपी समाज प्रेसिडेंट TH रमनीना फोंदोखिबनी माल मखा तारदुना केस असिगी आयो हंजिन सिंदोकबा ड्रग फाबदा असौ थौदांग लौखिबी नैप की एडिशनल SP बु मरम चादना ट्रांसफर तौखिबा NDNPS की जज टोइन सिंदोकबा मतमदुगी इम्फाल वेस्ट की SP ओरंबा अमदे सेनर एडवोकेट अमगा केस असिगी चार्जशीट सेमदोकनबा होनखिबा लेबा वाथोक ओरखिबा अमदे फलखिबा ड्रग की सैंपल नैप की माल खानादगी मांगखिबगी वाथोक असिना केस असि असुम वाइल फंगनि हाइबसि मियाम थाजबा वाटुन लाखिबनी लखोसै जौ यावना मियोय 3 मरा लेते हाइना थादोखरगा जौगी ड्राइवर ओइरिबा निपा मचा अनिबु मरा लेरे हाइना कन्विक्शन ताखिबसि थिंगल ताइनबा ngamdraga नासिखोंग ताइनबनी थोरमसिदा तमी सिंगमी अपुनबा नुपी लुप अमकिल अनुल विष्णुपुर इचल इकल निम्पालमदि इमालुक की लुसिंग सिंगसु सरुक याखे मागी मुंगदे फागिबदो अंगांग अनि थंबदोना कोइ पेंदे माई मुंगना आइगी मुंगना फारसु आइना खराति ममनिंग फंगम थोई माना कंप्लेंट तौरगा अचुंबा सरकारना थीबा पाबे अदुना हुजिंग मतमदा इचा इशुसिंजे कंजे हारगदि सरकारना दरक्षि अंतंग फागिबा दरक्षिंदो अमत मांगदे हुजिंग लेरक कोना बलोइना सादना अंगांग अमत वारक यादरे हाइना इमासिंग मयामसिना अंतदि कलम आइना तौरगा कंसिगे सरकारना हाइयसी हाइद्रागा सिजी फंगिबनी कक्सिंग रेंज की पलेलमदि पंजाब बिट ऑफिस समदि वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कमिटी की अपुन खुपु अमना लौसी पाट की मफम सिंगदा पाट संपाक सन ड्राइव चथबदा अहिंग थागलंबा उसेक लांग 13 फाट पंगमख्रे लोइनना अहिंगु उसेक अहुमसु कनबिदुना महौसा हिंजरुनबा थादोख्रे जाथकिबा ड्राइव को मरी लेना नावरे मुनाल मेटै रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हाइकिबदा कुमसी सही से कोविड-19 नंबर मोइदना मियामना
सूब चटपा ngamnadabdagi ahanbada hawlakpada usek lang thakpagi sang yamna wangamlabani adubu forest department amadi prajasingna kan honabadagi madu yamna hantharurabani adubu laibak thibadi anak marak Christmas kumhaigi khudong chaba lawduna usek lang thakpagi sang si khangen hegalaki hairiba lamhen tu henma sing adu phanaba ngasi ahingda pung ahumdagi staff singna lawsi pata la pat ki mpham singda lumduna makhobi phanaba ngai kibani laibak thibadi nongalakpa phawba lang tharam sing miyo sing adu amata phagat pangam kidei munan makha tan hai kibada lang tharam ni ba lawgi lawpu sing nasu isagi lawpham sing ni khangna natraga khangdabasu lang than bigano Wildlife Protection Act 1972 gi matung ina mara leba sing karigumba Forest Department of Power Tarabadi sahi hum jail thamba natraga lupa lising kumanga fine thianba natraga animak tahanba yai maramasina praja singna lamaki saw sing munuk sibiu amadi ekoi punna honaduna makoi bu kanminasi haiba munana mayamda appeal tawki iko ahingdagi ngaidun leijabada ikoina midi phabang mudraga su lang ikoina taraga mathui khak phajare ana ikoina hojik sumbaina Christmas ki kumai ki khudong chaba lawri herka uchi thakphaji khangen hengat pagum tawi machi tawbiganu karigumba machi makhatana tawdana ikoi forest department na amadi hoji haiba wildlife kannabi damakta chankhiliba NGO singchina phaba taragadi makoi chahi ahumgi jail thamba policy kuma fine tawbodorgani marapse praja punamuna forest department amadi wildlife nuksijaba NGO singna changsin jariba wildlife kanbai khongjang chida mateng pangbiu haibasi ngasi ayuk anganbada maunaha ma thori yaduna siramle thodok asi Lamphel police station gi manung chanba tera sadokpam lekta thokibani thodok asi da laikidrabi nupi ado laisram omi isal sahi kuntaret mapuroiba laisram ramuni elais muni kawi mahak ngasi ayuk anganbada yumgi mamangda hauba haino pambi amada thori yaduna sirga lenba thengna kibani thodok thokpamda Lamphel police ki team ama laktuna yangsilba matung laikhidrabi maunaha adugi mapuroiba wahang pahongnami damak pukre hairi asi haksang rim smoke da thamkre laikhidrabi nupi ase afang thabak suduna imung puduna leibani mahaki nupa asi ni sasabo oibana ngahak lintana khanna sainabagi thodok su thoi makhoi anigi macha ani leire hairi Andhra Pradesh Punjab Gujarat amasung Assam da coronavirus vaccine program gidamak numit nini dry day oire cold storage thamba vaccine sing yauna check tawba hawkre hairi aduga highway state singi khandoklaba district singda vaccine program pangthok kadori program sing adugi record tawraga center da thagadori ahan batangkta miyoi crore kuntra da vaccine pina pandam thamli masagi damak training session listing aniga sohum humpurom pangthokre medical officers sing amadi vaccinators sing yauna miyoi listing tare training pikre Andhra Pradesh ki oina Krishna district ta vaccination program pangthok kadori state mari asida session mangarak pangthokani hairi adverse event following immunization AEFI gi panel same gani vaccine pirma matung kanabagi mahota ona tenamagi result laklabadi madu yangsinaba thorang tore hairi Assam gi district anida Nalbari amasung Sonitpur dry day sing oigani Bharat Biotech Serum Institute of India amasung Pfizer na COVID-19 vaccine asi emergency use gidamakta Drugs Controller General of India da hijakrabani lebak asida coronavirus case crore amaga 0.0 ani henkre miyoi lak amaga lising nifu tre na sikre hairi samudra khongban gi mafam nipan da blue flag certificate sing phangba lebak India na ahan boire hairiba blue flag sing adu nithokaba numite singkhat kre mafam nipan da firal sing adu singkhat pada Union Environment Minister Prakash Javadekar na harau nuai phongro kre blue flag certification ase Denmark ta famkiba Foundation for Environment Education na lawkiba stringent criteria contra hom da yumpham oiduna malem gi oina eco level bu sakhang bada pibani best environment and aesthetics management services Asambida BIMS harga program ase national gi thakta campaign tawduna samudra khongbanda pollution thoktana ba lebak asina thabak tawduna lagli hairi hojik aroibada marwe paw amur pijari Indo Myanmar border January tang 3 tagi hangdokpagi chapchana khanabagi wafam leitri haina MP RK Ranjan na haikre Manipur da hokkiba pung kunmari da nauna COVID-19 positive oiba mioi kunthraga mathoi thenakre Indian National Congress lingkhat kiba sahi chamaga kuntha taruk suba mapok kumon thoram pangthokre loinana
डायनामिक यूथ क्लब की नौन साब संगेन डिप्यूटी स्पीकर के रोबिंद्रन संगाद म्यामदा कुसिनखरे ngasi gidi paudon sanuk jaba matang asilu jere myambu amuk hana kurumjari